362. Shri Sandan Marian with 8018. Shri Sandanda Ratatian with 49. Shri Sarah Eric Harbuki with 34. Shri Starting Star Thaba with 52. And Shri Sisha Kupar Roy Lindo Thaba with 10833. Shri Oscar Kachana with 1316. Shri Sandar Marian with 8018. Shri Sandanda Nikachan with 59. Shri Sarah Eric Harbuki with 34. Shri Starting Star Thaba with 52. Shri Sisha Kupar Roy Lindo Thaba with 10833. And in the Manadurga, that is Neta, was 212. That was the fourth round of counting of Soyang Assembly Constituency. Thank you. Result na punta ka round pasal jang Soyang Constituency. Kajino jang kibuyat jang candidate kalang kumiharan. Iba Osborne Khajana, Iway La Iway Trang. Iba Samling Malnyan, Pra Lord Iway Trang. Iba Sandendo Rintathiam, South Kundai. Iba Serap Eric Harbuki, Light Sal. Iba Speaking Star Thaba, Sanhua. Iba Sisha Kupar Roy Lindo Thaba, Iway Lord Pra Lai Lai. Yang saya sisir, kami kerja jam kawan besar, jam kesayangan. Kejadian dia jadi kandidat dalam pemilihan. Kita open khajana dalam wilayah wilayah. Kita sambil maruan dalam kerana wilayah. Kita sambil rintakan dalam satu kendal. Kita serap Eric Harbuki dalam Hansal. Kita Starting Star Thaba dalam Sanhua. Iba Sisha Kupar Roy Lindo Thaba dalam Iway North Pra Lai Lai. Para kanota dalam RUAR. Kita dalam kerja jangkaan besar, jangkaan Constituency.